This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kakuna namar ke Jing Penjat Mariang ya ke karkhana Sannar ke MS Sri Shakambri Ferro Alloys Private Limited kalahiar na ke laipulai laktam syaka pra laktam bat kini ke long ke ke bepensa lengo laong uba Moslandar Marngar Presiden ke Meghalaya Commercial Truck Owners and Drivers Association MCTODA upajudan hasenda ke snong karyang nadu belakang tala ya ke karkhana hau benai rempang arja arpusan Kumban syukro bagi nong snong karubiang haringkat ki bors nong kila khang talaya ketika karkhana Sannar namar ke jingle torti jongka hakabaya dei bagi jing berat pathario fly ash ubala kata tangai ki nong snong henry wat yakawa riwiang ru kumju Habakran sikilat pathai kubor hakalai tere unaitung araja arpusan hadin ke jingwan yakran bat ki bor bahalor ke Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB hakabalai don lang de ki bor snong ruang balam khmat dau ba will joy yau pnyau sirdar ki bomi khmat na kate company uba mos ulaong bakomunong ai men sim ya ke snong hi kampat ilong ban ai lat ban play ya ke karkhana jar lakat taru ke songpat hakabor snong ngila ya kali ngila don gajing ya keren ke ba kedon kawi kabenta kaba hadin na kaliang jong ka sinong kalakhang ya ka factory hagi por bo menshwa kani ka factory ka hadin maka sinong kalawan mi ka factory kani ka kani state pusun kurul kong ba ngila dep ai pollution notice na ha ka arfai terik jong ubanai fet ba jong tausna te hadin lakli balai jing khang ong la ai khang dc khang to kala ya kata ka untuk gumal bami higi pres te nakaliang ka jong kani ka state pusun kurul kalau ong ya kasno so ba ban ai jing tho na pi kasno ba kasno kalau ong ba ufly ice bla don lut chawa kata ka de jing kren jong kasno te adin nakaliang jong kasno kala bala tha da ka state pusun kurul te nakaliang jong ki kila tho ya ka siti ka state pusun kurul ban wan jurip hadin naka ar tarik jong ubnai basau arajar pesan nakaliang kani ka state pusun kurul kala pha ya kini ki task force kita ki officer ki joki banwan jurip lang kata ya don lang berkasno la ilang ki media ru kami kata baka don kata bar ha kata ka jing lap ba kani ka factory kala pen khain lu paro ko fly ice la the lu chawa but fly ice la don lu dia kawa berkawai tena kaliang jong utu scientist itu officer bade scientist iba swear ila dep kerana ka media ru ila ong shai boy ila lap yo fly ice don apa kawa bagi la pen khain lu dia ki nom berkawai tena kaliang jong ki gila shim ya ka umru bantes na itai jaka badon ka fly ash bat nakalian jong ki kinde ka badon kam ti menepat adin matang ilo iba ka kanika adin bagi i ka city ba kanika state pollution control board kala wengno ya kata ka closure notice ya ka factory tena kalian jong ginong song snong ngiru komod ngisa ko balai bala wengyap banya keren ya kata tigi la khot mentabi te menne ilong ba o namar ba nakalian jong factory ruang kala pun ku jo fly ash te tengi nakaliang jo kasnong ya kata hi da kababurom na kasnong kim yo iba penkut bat kasnong hi ko ong ba nakapor sa kapor la penbor ba de penkut jo fly ash pi te henrei kata ka penkut jo fly ash klem yo i henrei nakaliang ga jonga step da step pusun ko robot kalau ong ba oh ngila yo ka report bala de penkut bat nangila pha ye ki bru bala ila yo iba ong hi inem yo fly ash kyong im issue na markawa kala he tengi non kata ka jinya keren ngikran ya utu chairman meneru habana du ka seding kasin ka banen kong phila involve lane phi ya khatlang jing don yo kasno te bale kata ka ban penkut ban wat benia aba lar phi issue yo to fly ash play ban khat ya kasno ru ba la penkut dem yo to fly ash ingla ya don kata ka jing ya niang tu ba nakaliang jong utu chairman wong bale ngina involve ya kasno ka bi bru bana bar mar itu bat sutu ya kani ka jinglong ka kawi ka kamat ka persniu ba ya ka dobal snong ba kini ki officer bana bar ba bubun ge officer rimat kim sutu e jing koridor jong ka dobal snong tengi menengi yang ma ban ru sen ka ban kong bila don kam ya ka snong ban kut ru habakut phide ban kam lang ya ka dobal snong lem kumta kumnu na kaliang jong ka snong menta kan ya trelang tengi menengi la insist na kaliang jong aru la insist ba rahmat donang members ke 3 banang ni syakmat lada ban laj ikurum karam phide ban khot be do barsnong selain involve do barsnong sedang ber barsnong penkut ru batka ber do barsnong to nang tapat ngila keli namana kali yang jong uni halor kan di kabantang ngidap ka snong kadap ka jing sosi bat kali yang jong uang rectify ya kata namar ba
paling ngila kali ngi kamban kia ya kani gejing check ya kani kawa namar bana kali yang state police board kalap hu benai Januari bagi le check ya kali baka jing pelaj RB ngi ong no da ka RB jing pelaj tu jong kani ga factory da ka jing ndai ba sikuno mangi bagi pajba no sung de sulap ban tabai tu fly ash mo Raymond mit kejing hair sejerong ule RB jong ba pelaj na ka factory ruang bat nakali yang jong kani ka state police board kalap pan lailak lailak rupo ja te mentang ikli ong magalek kuno lor to kapan yung namar bangi don taki noms ngila iya ngila le kumdi kumtai bat mentala panhiar ya kata kajing pan na lailak rupo ja syaka saulak o syaka pralak saupo ja te fi kani kawai kumud ba kita kinoms kila bandom badon bata kastit rusung kerubut hari kajing sko jonga kolong mana kali yang jungi mentangi sko ortatin ke ba yele kai ke bajing im jumpa da pi lada in the first place na du ka banan kom hato lada ka hiar kata te boleh kin kita tho lailak ripo aja yo kadai ku ngajing penting ko tempan bandala abiang na kemut sa penhiar sia kata ka pralak bat saupo aja te ka dai ka jing keli ka jonga ngakeli ngaong iginong song senong ruang ro hato kata ka dor jong kinong song senong jong ruang la pelajar ke RB kan bagi dang tia ki ring men sim meta kal RB babun ba babun kinong song senong jong ka ruang hadin ba ngawan yarap lang mag senong ruang bawan kot halor kani ka we issue ba kia ba kata ka health problem pitip kat nungut kinong song senong jong ka ruang baki so far na kani ka boki ong kani ka jingpang sadam mo pneumonia katin parang pneumonia sadam bakat ba kilej wat dawai yong kani kadi ka jingpang ka ba fitre for factory lani pidon jana for factory ka jinglut jong ki kolong ba dakilak uwe tila datang songut ru ngatrai kata ka pralak tam ka bagi pan maki kala crosby sekolah ru te ka jing ngo jungi kat nu kan ke songdor kata ka jing imbriu mentah dan pelaj RB ban suong su pan tang pralak sopo aja te kamut ka bahare ban suwan aino da ka site testing nuklear ya ka sunong ruang kata ka jing kli jonga bat pili dang ini gisngi maka don ka tu ka jing crash jong ka airplane mo bagi song gitu gibriu ya tu ka airplane pan gitu kamut sya siu kanu siklur ka siu ka tu kayu henrai wat kitrai nongsong itu kitren yung imtre eta ka siklur kana yu ta ka siklur atau ka siklur ka syong dor kata ka jigim ka jong ki gibayam tengi mentalong ba ya kata ka pralak sopo ajar ngaso angni ba ka sorkar kani ka department nani ka sorkar ngatrai ba ka diga department mo hato ki pensyong dor ka no trai gi paj ba nongsong sunong jong ka sunong rubiang bar ka tu kamri ka kta tu paj ba nongsong sunong rubiang ka kta ru gi sunong gi marjan te kat no po kan no hajar ki don hang tu ladangia pia eta ka pralak saupo ajar kanu songdor tip kadang ya dapia nem pi kata ka dei ka jingkeli ka jonga menta kani ka long ka ba man sau ba kani ladangia da kani hakani ka leti to ya kata kal air bagi la panjung ta tingi keli ya ki haba pilalap ya ka wa menta baka pilap daladi filong daladi bang don fly ash apo ka wa te pilap pan nem don nem ka fai tena kali yang jungki ka ba kum kata kim fanye tengi sngo lenga ilong nga da kum nga we no yalam ngam tip na ka sinong ka do ngas isa ka umdum ka bajur ba lada kali la pan live fly lak do pojar ka jing lap yo to fly ash bodon hawa don jing fai bar mentala ong ba ka bolong tip top ti lada kalong tip top te boleh to fly ash un kuta ham ta pi ka jing artin yangi te ya kani bar khoi ni so bon ong nga kum we na kinong yalam bayarap le me sinong ruang do baslang ban khang nasngo ban ong kumni ka ya kani ka jinglong ka jingman bang ilap na ka sinong ruang ajinglap ka nyo kalong ba kumno ka ngin sania syu kumni hayanu ngin sania syu menta kalada ka department ka ba sinara ka sorkar ban take care ban pej makan nom don ka jing pen ken na menta ka yap ka im jong paj ba la kalong tangkat ni te kamut ba kan siem stombi de teng la khang gi paj ba ya ka factory gi ong in pakem no pulit ki ong ladam pli na ngin pendon kam da ka bor polis ban pli ya ka factory ruang no disi wang lada pimle kamut ngihap don ka an bang ngihaban bahaban nyat mo lada pimpli te kamut ba lada por bakang kamut ba pli na kali masnong kamut kamlo handai kat kini gijing jia gi bang ala abri fefi kita gijing im gijingi ba syongdor tang dai bisa ibarit te hato try kala mo banlo ngaso ban ai ka kubor sababun kinong sunong jong ka jalam kali foto dah usiar menta ba PI ya ki factory syaki ni kinu ki factory amario kumolong menta karuang bada lap tengkren ba syongdor da ki pia dan ni da ki tengka ya ka jing imbriu
ngaso ba kalong ka ba maba. Te Kena nakaliang kena ke factory kadang cleaner pula. pi kani ka factory hadu menta kadang ka. Hadu ka menta kadang ka. Te nakaliang ngajonga hi ngaso nakaliang ngajonga kai kum mga personally kum paranong yalam betre ya ka imlang ka salang ba nakaliang ngajonga sinong ruweng don lang do basang bakang bagi one request singi bani arap lang bani don menta le man kang. Ngaso bon ong ba kadang shem stom bi bat pli ya kanika. Dalong ha kanika dur kai. Nga iba kan shem kadang kandap da ka jingma ban pli ya kanika factory. Tama kata ka syong sa kinong syong sinong. Namar kayap kaim ban bam ya kaim ban bam ya kayap kasyong kinong syong sinong jong ka. Yung sinong ibadon hang to. Kajing persante kala don. Nakaliang jong try factory ru kadai kat ni siya poy siya ni ru kadai kajing kenyat. Ba naliang try factory ru leilu ong ban pli nadu ni tayo bala dap nadu kini gi banai bala dap. Nadu menin ru la penbor hadu yo tiak yudam su nakaliang jonga ku para nong yarap ya ka sinong rubiang bat saudara la supun yang menin menmit i ring bangini hair no shani bania penbet ya takakam bania ya keren te kajing persang lei te kajur ba ban persang ban plino ya kanika factory rubiang Tapi PE ba dah kata kecing fine no. Kalau penhiar doa nak lai try lak cek halak. Atau ibu akan ada pollution control board ke lek kait lagi em. Pokok kau ke khia juga nak sungsung tak. kajing lap kajonga te kumbalong himanta te kalong ke ka ba kajing lek kai le ka bajur bai ke kajing lek kai te ka bajur paladi ke mentawat lai pulai lak ru pojaru pin phanya ka ya kajing im ya kajing yap jonggi pajba nong song senong ka ong ipin syong kan no lada ngin ya khen da kani ka dore di bai da kani lai pulai lak ru poja menta penhiar pralak so pojar lengim ong bangi ko bisa long gaji lada ngi kenya ka dor kamut ba bagi ya siu kumni da ka dor ya kajing im jong pajba kamut pajba u yap ulayap Henry mut takador ka kajing ken jong ka situation ko dolbot lani jong sorkar kamut baka kipat ba kam idondor ye gen u commandman lani upat ba kamut da pelai takal RB ru kamut dakador kamut susiu be dakador yap ru kamade yap stone re kador ka bisa ka deban song dor betang haka norms lani ka rule jong ka government Habapan saya kejengnya keran kepala long hakani kesengi u Dr. G.H. Chermang u Member Secretary ke Meghalaya State Pollution Control Board ula ong lapan hap syaka pralak tam namar hadian bala depej banyakat kumki kendon bala produk haka Central Pollution Control Board. Kaya bang ilek kalau lupa po record sebarang kau to nongkong nang syam hakapor bang nongkong do ilene ka isu pada lai benai tam mensu ngai hapo media bakadan kejengnya komplain napa senang rubiang bakani ke factory ke penjebok igan yikiwa taklam da ab gano no gaji komplain hakasi ke babor hinga la phai officer jangi tiga officer jangi ke la feel ki lap badan sisya taka jimpen julor jimpen jebok igan bariam to muslim hadin jiskina asni ki wan ki ini nong mikmat jangi senang rubiang anda ki lawan ngo yiki bai ngila phai bri jangi taki lalek ke kam jongki dah hadir pada ngia kenduk lang nak berkituki nangelam senong ma kiwak ba kikwak ba dalam kat ha kata ba jing tokin tinggal khot la lek kam ke ai badai ban le dah hadir mangila lap ye kan ni tingila pha no ye ka direction ye ka secondary ferro alloys ke direction ke bamut ngi hab agi direction ki ba pin hab lek kini kita berkhoi lalap kat kom inspection lalap pila penjudor kita terter ban pen bhai gini bihab lek kita kabamut kata direction terside by side le merkarang kan ni pha bat ka environmental compensation katum ki norm sing jong pollution ka environmental compensation ada pi punju luar ka mari pi haban siu taya kataru nang nangkong i pha lai phulai tam hadin ka kum ki request ban revise le ban punduna namar kadan ko provision ni la aibor yang i ban le hapo ka formula ka bala frame dengan CPCB kalau ke direction bala ada GT hadin kata ngilaweng ila penduna kalau kuai pralak sapusan ni anda lap ya kata pada hadin katu kat depot duna lai benai ngila pha ini task force jangi bikin like jurib yang la kala dain yang patum kejing kam jongki baki 8 pha penmiat ya ke baki lele tak ka task force jangi kalau ai ke report ba kadan kejing penpha bat kejing komplai le ni kejing jubab kala kat kumbang pha la bathai ki tekila le hade balap ye kan ni takat kumba principle of natural justice telala ba kai bangila direction kai bingi fine kai ba
Betah kila lalu ngim dan nong rim coba nak ngiti. Tahadin lamba kecil basai do chairman ngila revoke ya kata closure notice. Kababut kila komplek kila banyak sedang do. Kata ada history lenya untuk kenal angkot sepanggan itu kes. Perlu ni kalau bapak ni respect ke dua barsnong lagi kita kebuburan ni dua barsnong kiwan sengi. Tinggalan le. Andai kamun bagi haban dia Thailand ni. Mari kita implement dia water act lagi ke era tang kibalapan kubor kibalapan lai gini kamut ba usnong burung baik un hable alang ni kata buat munton provision hang no hadai ka kamu jenglong ka sistem jongi sini ka kom senja khadar ni buram ni ya basno tangi khatlang kata ngi khari ki bastam idon nak angkat ban apa hade mengila ai revocation order ka bambut automatically galalapan pele ya kata ka pele lano pin pele ka shoki ni nakaleng jongi ka buat kalakut ka case ya ka bamenta handai ladar gino kino kecipet kenyan hagi pawanang makan senang yang gumjoy karena kamu dah jemput ketika part and parcel of day to day activities lah kadang pergi cepet kenyan kan sedang gumjoy kini kadang ke fund bagi hapu ke environmental compensation fund halor kini ke NGT kalau betah bansnar guidelines jadi grup komen hakano komen menteri tapi ya kini ke guidelines jongi itu ada modify lembaga sorkar jelas tapi ini kini dan try la monitoring ipada dekat NGT lembaga CPCB. Tapi no gijing penut nakut gini gejai fund ki haban lam katut bi kendon jong kata guidelines ba approve ba halor. Ngimla ban guideline yang tanam balai ni haban report si NGT sa NGT lembaga CPCB. Lalu kono gijing penut tambah kalah hantar kala jinja ni. Tim ku ahli bakan kita. Tambahan pas kono ke skim ke ba badai hagan ni kadon dak komiti. Ban pas ke skim kita ni pilih step by step kita level approve. Pasal kam nampak nang kayo kam yo handrai kita ni kencan skim di bengila ban le. Kalau ada ki kuat ki skim ki bahab hapo kata ka provision, tele se gila ban yo handrai ada ki kuat ada ki skim ki ba mat hang tu ta ndai mangi ba mai karule kam sha ta mla. Yang pi ngim dan jing dai be kata ka MOU jong ki. Maka ke jing ya agreement le ni ke jing ya menjur untuk basdang kedai deng joki dekesno. Bagi pada ni pokok bor ni hapok jong kala ko dah tak MOU kan nothing bukan ada banyak lebat ni la dagi implementar dagi snong kim yaman ban play hi kata ka ki la ni lagi hap play ki snong kau yang ban khang la daga ka factory ka yang ngimla ban khang kalau kata ko mungkin jing dai bat kani kada hi hap dang jong ki arpartik Habatin pej bahaki ki sharp plus F Ka plus F? hakabam bangibam dunaki eki batai kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ha ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam don ka sharp plus F menta ka sni. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.